izolo benginimemile la kwasho ukuthi ke ngaphazanyisa ugesi yeah singazi phela makukhuluma indaba yemboni kungena amanzi emadolobheni bengihlambe nawe ubusuhle phansi usubalekile igenge yabaleka iyasatshwa lemboni yeni inkinga ke mina nginawo ke namanzi nje emzimbeni angazi ukuthi angabe sekuthiwa ngene emadolweni angabe sokaphi angeke ungibone ngivuza ngisha amafinyila nje into yamanzi nje anginayo isidala emzimbeni wami oh hayi ukuthi ubusudle phansi wathe wangisiza umbovu ngaqhubeka la lutho nje liyaphela uDaphoti ngiyaphila somasho ngiyaphila mnewethu hayi inkosi kubusise mfowethu kwenzekani kwafika kwathiwa kujahwa abantu bokuhamba izwe lase liba nenkinga abantu bemboni abasenako ukusebenzana nabanye sizwile futhi kuthiwa awukhulumeli njalo Santaco uzikhulumela wena njengosoma business osembonini ezweni right sezwa kuthiwa sekunomkhubo omusha wokuthi nithi umuntu angabe salayisha abantu abadlula kwababili ekhaya ikhonto enjalo embonini mawuzo umbombo mhlawumbe mfowethu mina ngakusho ngiyibonile nje isi-trend kodwa ngiyizwanga la ibikhulunywa khona ngoba ngaqale ngabona kukhona abanye abapost statement ekuthiwa sikhishwe abafowethu abakwi-Santaco esinabo kwi-Santaco ngaphela Santaco wethu sonke emakhumbini ukuthi umuntu makuvinjwe uvinjiwe umuntu ohamba nge-Uber noma ngayiphi imoto nje kule babe i-hearing ufuna abiza amaphoyisa mina kwangilimaza ke leya nkulumo nje mfowethu ngoba ngaba nombuzo othi mangabe abahola abantu bethi umuntu mayephazamiseke emgwaqweni akabiza amaphoyisa phekwe isigameke esingake kubuya kusona mangabe kufika abantu bangammisa umuntu bafike bambulala loyo muntu osefile uyowabizela oba amaphoyisa esefile ngibone ngathi siphuma emva kokulungisa masizokwenza kanjalo kanti funa sinike isikhathi nesibindi sokuthi asifeyisane nenkinga ngoba inkinga ekhona phela ayikhozile yona ikhozwe yithina singabantu funa siyimeleke ukuthi sidlula kanjani kuyona ngoba masizothi nje mangathiwa mbovu noma ngabe uwe noma ngabe mina noma ngabano la kwipanel uhamba ngemoto requestwayo usevinjwa abantu mangabe benebhadi lokuthi angayitholi ke inhlanhla yokuthi kuthiwa kukhulunywe kuze akwazi nokufonela amaphoyisa kushuthi kuyofunakala lo muntu lo makufika abantu bambulala sithini ke izathu ufeleni loyo muntu nanokuthi ke nje kubomvu mina okungidida kakhulu la kubantu esinabe embonini ukudlinza nje kwami kodwa mfowethu engingakhona ukuthi ngithi kunjalo ngempela bungani mbomvu esikhathini esingaka kuloko kwafika ama-Uber ingakaze kuthiwe khona umuntu obulewe ohamba nge-Uber washiswa bese umphakathi waseGoli ulwele ukuthi abantu bokuhamba abasuke bahambe bese kuqhamuka inkinga engaka engaphezulu kwalento yenziwa umphakathi waseGoli ebese isupporta sizwe lonke siyi-South Africa sonke bese kuqhamuka into eyisigameke esinje mina ngokwami nje ngithi sikhona isandla semfene esingene kuthina abantu bamakhumbi ngokuthi siyazi ukuthi izinto siyithatha light ukuthi asenze le yanto mina nje ngesingami ngithi le yanto yenzeke lapha eGoli hayi ukuthi into impe phakathi kwamakhumbi nabantu bama-Uber kodwa lento isuka kulento yokuthi singabantu base South Africa sithi asibafuna abantu bokufika abantu ke bonke abagodla abantu bokufika bangakhipha noma malini ukuthi bakwazi ukubhidliza into elwisana nokuthi akuhamba abantu ngoba befuna ukuthi kunganake kuyabona njengamanje sonke njengamanje siyagula siphatheke kabi ukuthi abantu bakithi bangenelwe yini wayesimazane kanje sisitheleke manje lento ebikade ilwelwa abantu ayisakhulunywa lento ebilwelwa abantu ukuthi sihlele kabi sihlele ngesinqa esisodwa sihlaliswa abantu bokufika ezweni lethu ngesinqa esisodwa masihlela nje kancane uyabona akekho umuntu oyiforeigner ohlala emjondolo
abantu bakithi abahlala emjondolo base South Africa abantu abama foreigner bagcwele amabhilidi onke kuwona onke ama province kodwa bakithi abantu kubatshaza ukuthi bamukile nezikhukhula emjondolo abahleli kuyona abaye kwabehleli kuyona kodwa kuyiwa kubona mase kufunakala kuyovota namanje ke funa sikwazi ukuthi kukancane ukuthi abantu abafuye abantu bokufika ukuthi bengakujabulela ukuthi beze umuntu othi abantu bokufika bahambe ngoba ngonyaka ozayo siya kuma election kuyovota makuxoshwa abantu bokufika nginesho ukuthi bonke labantu abasebuholini kulamaqembu lawa kade abakhona bayazi ukuthi lingakanani igalelo elikhona kubantu elikhandwa abantu bokufika kuze bona bavikele izikhundla zabo inkinga ke la ikhona mangathiwa siyahlehla nje sibuyele emva sikhala manje ngokuthi isystem yase South Africa ilahlekile isiphethwa abantu ama foreigner ayihambelanga nayo kuya kuma foreigner yakhishwa abantu bakhona eSouth Africa ngoba babefuna ukuthi kube nabantu abenza ama ID ebusuku kuze bakwazi ukuvota kuvikeleka abantu abathize kodwa manje thina ngoba siyaxopheka kancane kubuhlungu nje mfowethu ngoba akulimali umuntu wangaphandle mangase nje kuthiwe Mbomvu kunenkinga ekhona sengihlushwela abantu abafona uyabona baningi ngabi abantu ongathiwa makuthiwa kuneyinkinga engafunakala inkinga ibhekane nabo hayi ukuthi ibhekane nabantu bakithi kuphela ikhona lento efihliwe lapha eGoli noma la eSouth Africa esingayazi ekusafunakala ngempela sigcine siyazile uyabona ukube kuthiwa kwabulawa mhlambe ngixolisa ukulinganisa ngabantu abasebuholini kanjalo kwalimala umuntu oyikhansela ungabe kukhishwe yonke inhlobo manje iyolwazi noma yonke inhlobo yokuthi ugcine kutholakala information ukuthi lento isukaphi ebulewe nje angakhulumi ngomuntu obulewe washiswa kushuthi la umuntu kuze nje ukwazi la eSouth Africa ukuthi uhlonishwe iba sesikhundleni esithize ukuze ke ufane ulingane nabo bonke abantu abase South Africa akekho namanje ngisasho Mbomvu ngasho nasekuqaleni akekho umuntu osisiza ngaphandle kokuthi sisize thina sizwe la eSouth Africa abelungu beDA namhlanje kade bebanjwa igenge babanjiwe manje ade bebabamba kodwa abantu abashise umuntu wakithi ngeviki elidlula bakabanjwa ngabe yini yenza lokho ngokwakho ukucabanga nangakwakho ukubheka ingoba ngibona ngathi mina kunzima ukuthi babanjwe ngoba iyacaca le nto ukuthi ayenziwe osikhotheni yenziwa abantu abayaziyo ukuthi bayenzelani inhloso yabo yini le ebivinjwa ebibonakala ngathi izophazamisa abantu abathize ngeke ngezwe komunye umuntu ethi engathi uSantakho ukhiphe statement sokuthi uzomncwaba umfowethu lo olimele eGoli kwathiwa noHulumeni uthi uzomncwaba umfowethu lo ngoba elimele lento nje mina yavele yaniyangicika nje iyangicika kodwa ke ngoba anginawo phela amandla ukuthi mina ngubani ongaphikisa leyo nto kushuthi thina la eSouth Africa siphilela ukuthi uzoba umndeni wami ufuna ujabulela ukuthi ngingcwatshwe ngomncwabo omkhulu ekubeni kodwa ukufa kwami ngingatholakala ukuthi yini lene bese ngiyone kangaka kube ngabulawa kabuhlungu kanje uHulumeni mawuhluleka ukuthi usisize awusitshela ukuthi uyahluleka ukusisiza sizama ukuyisiza thina uSantakho ajika lawo mazi umfokasi kakhani uSantakho mawuhluleka ukuthi uvikele abantu ngoba uSantakho nawo usuyi organization enkulu umuntu ongenayo imoto uyamdinga uSantakho onemoto uyamdinga uSantakho uSantakho mawuzovele uye nje ufuhleleka ekukhulumeni izinto ezibicayi kanje uzodala ukuthi ngobuningi babantu sigcine sinongabazane ngawo kanti phela siwona uSantakho njoba sisembonini hayi amazwi akho
Azwakala kakhulu mfoka Sikhakhane. Kodwa ke mawubheka indlela yaphambili phakathi kwe-e-hailing ngokwakho ukubuka noma kule simo esikhona ubona kuyiphi indlela ekufanele ithathwe especially kubantu abasuka ngala emakhaya bangagcini bexabana. Hayi wemfethu uyabona masikhuluma nje iqiniso elizoba buhlungu nakwabanye abantu libe mnandi kodwa kwabanye. Uyabona lento ye-hearing abantu abasemakhumbini abaphethe nje ake ngithi njenga abantu abaphethe ama-association iyabasiza ngoba mangathiwa sibale baningi kakhulu abantu abawo-driver bethu abanama-Uber. Uyazi-ke Mbomvu ukuthi yini yenza o-driver bethu bebe nama-Uber ingoba o-driver basapromote emarenke. Iyona ndlela yokuthi ayipromote. Nami nje ngiyafisa ukuthi o-driver bami ngibalekele lithi bawathole ama-Uber balayishe nabo bakwazi ukuthi noma besebenza kumina ukuthi bekhona enye into abakwazi ukuyithola eceleni ezokwazi ukuthi babekele isinkwa. I-act kulokho okuncane mhlawumbe nami esihlangabezana ngakho nabo. Yavalwa ubani ngempela indaba yokupromote abantu ngoba umuntu bethu na 20 years akwazi ukuthi i-owner limnika imoto athole neposition. Yavinjwa ubani yona? Yavalelwana. Angithi phela inkinga yethu thina emakhumbini sifuna le mali efika iphethwe ngesikhwama. Manje kungcono ukuthi kufike wena Mbomvu sithi hayi Mbomvu ozojoyina erenki kunokuthi sithathe umuntu okhona erenki noma umanager noma udriver ngoba asizokwazi ngithi ukuthola le mali yokuthi sigcine sesihamba siyothenga amagushi namakepisi. Uyabo? Yazi mfoka Sikhakhane nami ngisafuna ukuzokhothama lapha kunina ngizothi cha aningicuphiseni nazi ingabi zakithi ngingabulawa indlala ngazi nina abafowethu sengizoza ngizokhala ngoba ngiyakhala mina ngeke ngivume mina ngiyoba oqala ongeke avume. Hawu mfowethu hayi Cha ngikhuluma iqiniso phela Mbomvu akufanele ngikukhohlise. Mfowethu usho ukuthi sengaze kufanele ukuthi kuze kugejwane kuze ngifake ingabi zakithi. Uyazi ukuthi inkinga yini Mbomvu engangenza ngingavumi? Yeah. Baningi kakhulu abantu since ngilokhu ngafika emakhumbini ekufune ngabe ba empowerishwa. Okungenzekile lokho. Yeah. Ungcono ke wena ngoba mhlawumbe unayo nefoni uyalala udlile khona abantu okungizima ngempela kodwa okungizima ukuthi mina njengami ngoba ngamandla ngeke ngikwazi ukubasiza kodwa ngiyabona ukuthi labantu kufanele ngabe siyabasiza. Eyo ngizwa kahle. Abantu bakithi kubalekile ukuthi lento ishile ukuthi sibheke ngelinyiso inkinga le yenzeke eGoli ingabukwa ngaleliso eyilona ngoba kukhona into ekade kubonakala ukuthi iyaqhubeka yokuthi kuphazanyiswa abantu bokufika esicimile engasaqhubeki singasho ukuthi kuphazanyiswa abantu. Sekunzima ukuthi ingaqhubeka inkulu kakhulu lento eyenzakalile isithinte kakhulu enhlizweni zokuthi kubulawa umuntu azashiswe. Ngifuna nombani ayibuza umbuzo ukuthi nanini kuyaqala yini ukumiswa ukuphazamisana kwabantu bamakhumbi nabantu bama-Uber. Sekuwonjani lokhu kwanamhlanje osekuqhamuka sekuyibhomeli nje. Ngeke kusaqondana ke nanokuthi kubhekane nalabantu esithi bayizivakashi sengaze kuqondane nabakithi impela abantu. Ya kunzima impela ike ngibuye emakhaya iyoqala Mbomvu ngobungane bami ukube lento inabantu bamakhumbi abebeyenza ngokubuhlakani bokuthi cha balwa nama-Uber bebezoncika ekuthenini umphakathi kunabantu othi awubadingi ulimaze kulabo bantu besijika inkulumo ithi hayi umphakathi ukuleyanto. Kodwa le nje obeyenzeke kanje mina ngingenza ngishaya amakhalta khona la kusetshenziswa khona abantu bamakhumbi endaweni erong nabo ke mina ngiyafisa ukuthi ake beyinuka amakhwapho ukuthi iyona ndlela yini right yokuthi basetshenziswe le nombani othatha isinqumo sokuthi adedela abantu abadedelile ukuthi lento i-right ukuthi ingenziwa. Ayi asikho isibusisa naso.
Nangu umuntu otho waseZimbabwe uthi assault abantu bangakuba benza leyanto. Singazike noma umuntu oyisholoyo yini ukuthi waseZimbabwe. Unamanga enganofuna khona ukuthi sidideke. Asimdingi umuntu waseZimbabwe akube khona into ayisolayo. Kwakhona nje ukuthi sithi siyakhuluma la kungena umuntu waseZimbabwe kuchaza ukuthini nje lokho. Yikho ukuthi senziwe ilima. Usho ukuthi kuseyikona ukusiqhamukela ngento. Yikho nje ukuthi sithatheka kancane. Sikhuluma indaba zomndeni mase kungena umuntu wangaphandle. Sikhuluma thina izinto ezisithinta angithi abajabuleke bona ngoba phela vele yona into abayizelayo lokuthi thina funa sikhuthane sodwa bona basale be right. Namhlanje kunabantu basemakithi abalele emjondolo makunganetha bazomuka. Kodwa la eSouth Africa kufuywa abantu la abantu ey'ndaweni abaphephe kuzona. Cha amazwi akho mfoka Sikhakhane ayazwakala. There's something about mom's touch. It makes cough, headache, and blocked nose go poof. It's more than just my touch. It's Vicks VapoRub. It relieves nasal congestion, cough, body ache, headache, and muscle stiffness for a good night's sleep. Vicks VapoRub. Hayi. Futhi anohlonza. Mfowethu cha siyabonga ukuthi umbuzo bengiyokubuza wona egcineni ukuthi ngoba sezwe kuthiwa igenge lepolitiki kunenyanga abayihambayo ngala enyembana legcaba ulimi ekuthiwa umuqa unamandla. Mfowethu uyabona kodwa ukuthi umavava uyisilomo kangakanani. Yini wena induku le uyithathaphi usebenzisa iphi induku? Mhlambe nami sengifunda amanga. Usho nje Phela abantu bepolitiki abamapodium abantu abafunda amanga. Mhlambe nami sengifunde yona ke nami sengibukeka njengomholi. Usho ukuthi akekho lapha kubaholi ongamethemba wena uthi hayi cha lo indoda emadodeni neqiniso. Usho kulaba bala eSouth Africa mhlambe noma usho engingabazi. La eSouth Africa nawe ucishe ufane nami nje ziyafana zonke lezi zinto. Hey, akekho umuntu la eSouth Africa. Angizwa mbomo. Akekho umuntu la eSouth Africa. Ziyafana lezi zinto. Hayi nokuthi ziyafana akekho nje sidala umuntu. Maye khona umuntu wenzani? Uyabona nje obuwena nje mbomvu. Unomndeni wakho. Mfowethu. Usikhulekela sithi mbomvu. Emndenini wakho kulindeleke ukuthi umndeni wakho ufuna uvikelwe uweqala. Manje uvikelwe yithi mhlawumbe sikwaziyo noma uvikelwe omakhelwane noma yini. Ngoba sekuhluleke wena kodwa kubonakalile ukuthi cha umbomvu njengomnumzana wala ekhaya ube uvikele umndeni wakhe. Thina la sivikele ubani? Siphandle nje thina la thina funa wonke umuntu nje wazi ukuthi uyayibusa. Uvela uthwale lona ke icala lokuthi uyothathwa ngelilanga uboshwe kuthi usuphula umthetho. Uphula umthetho ongekho. Ngoba umthetho la eSouth Africa ufakwe ephaketheni noma ubani ukuthi akawukhiphe lapha mkhona ukhipha athi naku umthetho asinonisele ngawo. Hayi mfowethu usubekile isilomo sensizwa umfoka Sikhakhane bathini konje ibongelo zakho yithini ukofozile cha mfowethu akithi masithi thina sinamona uyabona umuntu osuke enogazi ingakungizwa ngincoma ngiphindelela mangeke ngathi nje ngizobe nginoma vava umfoka Sikhakhane bangibuza bengibuzile bathi uyongena nini manje kahle kona ngivele ngikuzume ngikuhlwithe ngoba sengibonile impela uthi hayi cha uyinsizwe nogazi bayakuthanda impela abazenzisi mfowethu cha siyakubongela bhuti nako ukuvakashelwa wena kusho likhulu kuthina siyi-clean governance ukuthi ube indoda etholakalayo nokuphila ke nje nawe kuyinto enkulu leyo mfowethu siyabonga kakhulu ukubambisana nokuphilisana sithemba ukuthi ngo2027 ngeke sikubone sigxotsheni sethi ufuna ukuba yikhansela ngoba phela kuthi yona nhlelula leyo khohla mbomva uyabona ongibuza noma yini asoze mina ngithola konke lezo zinto bathi yona ndlela elula leyo yona ndlela esheshayo ngisona isichuse mina angifune ukudonswa ngentambo njengenja
ngeke nje mina ngiright nje ngixakekele nosizi lami lakithi ubani ozobe sedonsa ngentambo njengentsha anginayo into engihalela kumuntu ebuthusa esikhundleni mina uthi wangitshela ukunyeke wangicabangisa inja beyidonsa ngentambo ngeketanga mana ngifuna ukucela ukubuza umbuzo ubani umuntu osebuholini ombona ukuthi nje lo cha uyimele njoba kade ubuza mina wena ubani umuntu nje uthi cha lo hayi umholi cha uyimele impela geleke wangicabangisa okunye ngoba no Ramaphosa bathi uphethwe abelungu bunjani shutha akakho imali akekho inkosi councillor mayor minister MEC president bucwile nje isijingo otshwaleni isidwabo otshwaleni konke khamba khona kuyogoba khona kume saxoshana ipunu sithi siphethe naso siphethwe ngeke mina ngibe isipunu ngiyalithanda ke lokuthi ipuni ungiphe igama namhlanje osopolitiki ipuni bebephethe cha ngiyabonga mfowethu kodwa mbomvu mhlambe mfowethu sengiphuma esisuka sikhuluma ngicabanga ukuthi kusuke kuyimbono nje okusuke ngingasho ukuthi umuntu osuke ephikisana nakho sekufunakala mhlambe bese egcine ekuthuka noma enzani ufuna naye aveze wakho umbono uthi hayi mfowethu mina ngesingami ngibona ukuthi nokuthi bodi kungabe sengathi khona umuntu okusuke kuthiwa uyaphoqwa ukuthi umikile nto ngoba uyabona nje basikhuluma kanje kunalabantu abathatha lokho abasuke befuna kutrende bese bengakuvezi konke bese abantu begcina sebetha umbomvu uzwakale ethi hayi uqinisele abantu abenza lokho ilabantu abavakasha la ngazi bathi bani TV nebani TV kodwa ke kulungile phela abafowethu makuwukuthi nababafowethu yona into ebaphilisayo ebafakela imali abaphili ingane zakwethu phela ngeke size sifelwe abantu basemakithi babulawe indlala sikhona akufanele hayi ngeke